On je potpuni egocentrik i nije hteo da dozvoli da je drugi muškarac ima. Htela je da bude s nekim ko ima novac. To je bio njen glavni pokretač u životu. Novac. Sled događaja tu počinje. Potpuno novi kanal sa preko 1,5 milijardu pretplatnika. Investigation Discovery. Prva mreža na svetu, u celini posvećena istinitim zločinima i sudskim istragama. Uđite u umove najgorih kriminalaca sveta. Šta ste zatim uradili? Odveo sam je u podrum i na kraju obesio. I otkrijte šta ih je motivisalo da učine te stravične zločine. Prihvatio je mnogo veći rizik, jer je smatrao da je svemoćan. Pratite istražitelje koji su ih doveli pred lice pravde. Jako sam ponosna na posao koji su naše odeljenje i naše jedinice obavili. I gledajte kako povezuju tragove ovih istinitih slagalica iz stvarnog života. Stvarne priče. Stvarna drama. Stvaran život. Znamo da je posljednja osoba s kojom je razgovarala bila njena majka 23. u 8:30. Investigation Discovery programi su jedinstveni. Vode vas dalje od ko je krivac. Ulaze duboko u misterije ljudskog uma i ispituju nauku koja stoji iza istraga. Investigation Discovery. Kanal posvećen žanru koji je najpopularniji među svom odraslom publikom, a koji je i žanr broj 1 među ženama. Uz uzbudljive i pronicljive programe, kvaliteta kakvog i očekujete od Discovery-a. Investigation Discovery. Kablovska mreža najbržeg rasta u Americi. Najuspešniji 2008. godine. Novi autoritet u istinitim istragama. Investigation Discovery.